Nyeni. Ada ngabuk panggul kemong mai. Ima bunyi yo. Aduh. Makalo mondo di pandan. Aduh, uyak tain kambing. Yo tegakan nih. Tegakan apa tehal. Oh. Aduh. Iseng wo. Aduh, belum tibaan masing dan melalui ke desa. Alah, abian maka jang sing mupu. Duren pulau mati. Aduh, kopi mati mas ya. Pekerjaan mati, duren kane brek. Iseng, aduh, adi asun bedik pai cani doh. Nah, ketegarang masih. Lah kati bener bedik ke singa besana main. Kambang di tengah, jang di tas. Ye. Nih. Oh, ngancan. Aduh. Ngancan guyul. Apa ini? Adik, kadang ngujang. Ada astun na base. Ini lanyang super diang muduh. Niki lanyang paling jahan menurut tiang niki. Aweh ini dodane. Aduh. Iseng diang ke pasar, wow suwong saja. Ceng ada nyen, ban kopi ning ranang sing tawang tiang sing memasker digopak ulah usan. Baka ngujang mai bak butuh nyen kena kopi. Apa nyeletin bibir ni? Malo ke pekak mati jual mai. Hadiah doa arena ini. Ada apa ya di tu? Yang lang mana? Yang lah. Siro mau dua ni ki. Ketut tasan ke? Dijo ketut sueco. Dijo. Nak ini malu cuk gaya dok kan. Malu liung lah pipis. Kak mondok sing cara bang yang beguling. Aja mendagang ni. Mendagang. Liung lapis ni. Api wenten angken tiang mayanyo kanten iki. Aja udah duang lah kuranan. Ini dana gepeng nya. Menang. Apa kalian gepeng nah. Oh nge, aduh. Nah yang penting mesti gepeng nah. Ane cenean jebrok. Kadek Sujati. Oh weh. Mi. Artinya ketut nyidang majangol nah. Kapa. Aduh, nem. Logo adi ngelah panak buku ketut. Dadu nyidang hampir. Bina selamat. Metumpuk-tumpuk cara bukit. Nu nyidang anggo. Laman sing nyidang. Nah, masih nak. Dadai lah sih. Nah yen sing manggo kene. Nu manggo. Sing dadi mau. Di ngahor toli pandan melen kon dipulas. Tut yen saget sing manggo kene. Nah kadang ani ngudan. Wani gunung-gudo demen kene. Ani wayan tut ngabo kene. Busan ceng kene peka kepekan gitu metenyuan iseng adi adu arena kadang mama tajen gitu nak ujang netut ada yang ngentek linggih mimir aduh nikahin gede ketut sebuah saya aku ketut ampun kudung lapis sing
Wah kan akon sakit keuangan aja ngaliang ijo aliang gua dong sing lah katain cicit. Oh nyandang. Nah yang penting jadi kene kena tulus saken puas mayadnyo sing dadi nyen bengkok pikirannya kita. Nah gua blok jangan nararamo gini. Ini pusan aget tepuk sarung gini. Oh ini petalo kembar mang ide sih bak. Oh sing tan metere bisa dah. Lo kita selek maling nggak dadong. Sing orang misalnya nyep ke rumah opa aja kak. Adi ngabuk ladi. Ini pang ketut nawan. Ini hasil tanaman. Wah di pandan oh kemauan jadi kini keadaan gumi makajang sing nadi terbesik kalau asli ini loh. Asli jangan saja nih. Oh, maruni dan di pondok ajak dadong nih. Iwayan panas sing gidang tuwon loh. Oh, pibuluan panas lah. Pengacep lewat jam rolas petang ketut tadi. Ngeling diang hijau ajak iwanyan jani. Yan gandeng ragoyan. Kulitnya kenyat. Aduh, di urat nanti ceket kekeh. Siang jeging hati kengkalik cek memen. Tis pulas namanya, cek tis pulas. Yang paling budi ke dokter Jo, budi gano waktu sing ngidang. Cek paksa nunun purane do. Oh, ye kusu yo. Bayang kusu nyak makriuk basah gitu. Oh ngudalan tas yo kada benguntah cepet ye cek dungan cencering gitu haro rahayu daden jemen hati buung benek sebat gitu. Nah jani apa artinya ini peluangnya nih bapak wo kepekan lakarnya lakan medagangnya sing sido benapo nyen ngabon nih kanggo jekudo aja pak apa pada misi mikbin ya. Ini sisa nama bikul nih. Ini đó lah. Yang mayanyo tiang limbah pangwentang tiang. Binjap ada pun sing dadi nyen waya langsung ini ada. Bu malah ada nyen pipis atau ronggo. Oh pipis. Itu kangwang. Adi asno bede wo kena wo sulang nyenan. Oh nyender pipis setinggalin kena wo tinggalin nya. Nah lamun ketu wo medaki-taki ya ni mirip bu jam sio ni dagang sadok ngena di jauh kada ni. Om Swastiastu insap ni nyen dirangon ni. Ido lingsir. Ampuro. Ampuro itu, aduh tamat di tiang reng pondok niki, mogi rastu di tiang dua pun niki pona ni ketut mayadnyo kata, ido sani muputang mogi rastu pun niki labdo karyo tiang dan sido ando pun niki natengen ido, enggih, mungkin pamitin tiang ampuro di tiang waktu nuni tidak ada tiang rangon niki, enggih. Ampura dia biang, mungkin dia pasang ke pasar, dumun sakit ada bajang biar tuh kene nak banai macam ngadang, tiang ngebahas. Nak pidan tain tadi anak muda pemain drama, aduh cek kendel lah dia, di tiang, enten, sekogong aja, kaden dia nyen. Mimi ratu, uli gambu, uli pujungan, uli sai, uli padangan, anta ketinggar sehari, wei dagang mererot, ngiring tiang masih nak kangwang tiang di astu, abedek kadap,
Yang penting puniki suklo rezeki amuniki amertodun. Aduh ngiring-ngiring jero sira nyarang di tiang ring pasar mangken. Mriki. Iki tongkat tiange.
Rajan kira kodot weceng nggih. Suk semua laris nggih. Beceng matur sampunan guntur niki. Nggih pangsami laris tuan kelas nika. Sampun. Jantos sumun nggih jantos sumun. Bakto niku pun borong niku jero ketut. Borong niku dorong. Mimi kalau tiang belah nggih, belah langsung goreng. Aduh, laes dikit laes. Ampun lah dagangannya ampun. Makin dumun. Antos dumun antos. Iki dagang dumun. Dagang budal makin dumun.